tubuh kadamang dohot dainang hahaanggi boru biare dohot ibebere na tinggal di Bonabasogi dohot na tinggal di Tanah Perserakan. Saat tabisian kami panitia pengurus harian pemugaran tubuhnya Buddha guru mahalam Yaji Siboya marhite dosin rohan yakka na tua-tua dirapat na niuluhon ni amata kepala desa Siboya Imat Charles Siboya gabidos matahi nalah patu pahon pemugaran tubuhnya Buddha guru mahalam Yaji Siboya jala didos tirohai gabe di patu pama pengurusan panitia tulau ni dapat jolo ia tubuhnya Buddha guru mahalam Yaji Siboya namaringan di desa Siboya kecamatan Lagubudi Kabupaten Toba nunga sangat-sangat perlu dipugar dohot alasan tempat duduk ini patung nyukutai paling atas di bagian belakang nunga retak-retak. B. Lantai tubuh nunga aroma keropos. C. Sering dak darat dohot akar remaja marmeami tubuh gasat tubuhi. D. Jot-jot masuk panangga mabuan akan kotor tubagasan tubutai. E. Opartu program pemerintah ima destinasi pariwisata anggiatnya mahite inaulini tubuni oputai guru mahalam Yaji Siboya nagabibuyon sada objek wisata rohani semua pataridawan sejarah Batak Sipai Tua di sejarah Buddha guru mahalam Yaji Siboya Kabupaten Toba Samosir Nabaduahon pusaka pihamido lang mabugar tubuhnya putih dohot enggan. 5. Mapait pagar tubuhnya putih secara vertikal dengan ketinggian 1,5 meter. Asa ulang bui sembarang masuk tutubui alana pagar nabarjolo secara horizontal dengan ketinggian kira-kira 80 cm. Gabi bui sembarang masuk tutubui pacat tubuh patung di buaya dohot patung di Buddha dikijang ditubui dalam ada bayi sopo-soponan dikijang dipatungi unan di dalam hari di tengah mudan menggali parit pembuangan air sian bagasan tubui sahat keluar ni tubui mengalantik sudi alaman di tubuh asaboi tulus sakap tahun di Gerohanami do panasoyon dohot pangrupion sian hamusa luhut damang dainan do sudi kita koparan nuputa guru mengalam Yaji nagabi molotuk adong nahurak sikko direncana dohot di bubuan namion mangido hami dohot elik-elik masoba jari-jari 10 sadahon si bajujung jala bangido kita tutuhani di koparan nuputa guru malam Yaji di lewat tong hai pason di pasu-pasu tong akka dan udah di tangan dohot dan udah dipikiratkan ya tu dulu koparan nuputai dapotan mul natio ia tu kumul tong koparan nuputa guru malam Yaji dapotan apa baga nalomak digijang pamotari ditoru lagi uluan luju-luju matong dapat di komparan nuputai ngulu-ngulu siap hari jalan dilem di si panguluan masih amin-aminan sama lapak di gawang masih tukul-tukulan sama surat di Bobian hari di komparan nuputai nutong gabi asal mah tingkat kita masih peluluan asal dorong di Bobian sangkar lari turun batangi manang di dia betok puparan di putih maringanan di sima doktong di ramot Tuhan semua ini bajolo hata hubungan sinami Tuhanmu sandukna nama kaholong kami jala nahu kaholong kami oras